Yes, nkomeje kubasuhuza mwese mukomeje kudukurikira hano kuri Rwanda Media, nkomeje gusuhuza mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, mu makuru agiye atandukanye agera caracara afugwa hano mu Rwanda, mu makuru agiye caracaye mu mikino. Ndaje kugira ngo tubane mu makuru agiye atandukanye arimo kuvugwa hano mu Rwanda mu mikino, ndetse mbaha shampiyona uko yaje kuba igenda muri uyu mwanya. Ikipe ya Reyon Sport ikaba imaze kwihanangiriza ikipe ya Bugesera y'ukubiti babaza cyane ihana cyane. Ndaje kuba nkubwira ibitego imaze kuyitsinda ndetse n'abakinyi baje kuba bayitsinda. Turaza kugira ngo tubahereze update ku yindi mikino yaje kuba iba, ariko twibande cyane muri ikipe ya Reyon Sport dore yuko imaze gukubita ikipe ya Bugesera Football Club. Ubwo rero ndagusaba kugira ngo ube hafi ya channel ya Rwanda Media hano kugira ngo dukomeze tukwihere amakuru agiye atandukanye arimo gucaracara, arimo kuvugwa muri weekend mu mikino, ndetse hano mu Rwanda tubahereze update zirimo kugenda zicyaracara. Wewe rero uturakora subscribe, uyu mwanya mwiza wo kuba wakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wamaze gukora subscribe, uyu mwanya mwiza wo kuba wakora share kugira ngo dukomeze kubana no mu biganiro byacu bindi bigiye bitandukanye, unatanga nyine abandi gukora share kugira ngo nabo bamenye ibyiza birano kuri Rwanda Media. Rero wowe wamaze gukora ibyo byose ndagushimiye cyane. Reka twibanire mu makuru agiye atandukanye havugwa hano mu Rwanda mu mikino zigiye zitandukanye zagiye ziba. Nkuko rero nabibabwiye, ndaje kugira ngo mbabwire ibibaye mu mukino wa Reyon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera Football Club. Nkuko rero mwabonye mu biganiro byacu byagiye bitambuka hano kuri Rwanda Media bigiye bitandukanye byahise hano kuri channel ya Rwanda Media, mwabonye yuko ikipe Reyon Sport yakane yuko igomba gutsinda ikipe ya Bugesera Football Club Iyandaza itsinda ibitego byinshi. Rero ikipe ya Reyon Sport ntago yaje kuba itenguha abafana bayo kuri uyu munsi isa 9 nibwo mukino waje kuba utangira ikipe ya Reyon Sport ikina n'ikipe ya Bugesera Football Club. Rero kugira ngo nze kuba nkubwira ibi byose byagiye biba muri uyu mukino wa Reyon Sport, reka manze ngwe update ku yindi mikino yagiye iba kuri uyu munsi. Reka manze nkubwire yuko ikipe ya Musanze yaje kuba inganyiriza n'ikipe ya Mukura Victory Sport hari mu karere ka Musanze kose. Ikipe ya Mukura Victory Sport ikaba yishuye mu minota ya nyuma gose, abanyamusanze bakaba bararanye agahinda gateye ubwoba. Ubwo rero nyine bategure ubutaha nyine nta kundi. Reka bugombe butse yuko shampiyona izabigaruka nyuma ya Cyane, nyuma yo gushaka qualification y'igikombe cya Cyane abakinyi bakina iwabo imbere mu gihugu, nibwo qualification igiye kuba iza kuba itangira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mbibutse neza yuko Egypt yaje kuba isaba yuko imikino yayo yose ari uwo yari zakira Amavubi muri Egypt, yaje kuba isaba yuko imikino yose yaza kuba ibera hano mu gihugu cy'u Rwanda ari Egypt ikakirira hano mu gihugu cy'u Rwanda, irimo kwakira u Rwanda ndetse n'u Rwanda rukakirira Egypt hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urumva rero ni amahirwe menshi yaba abunitse kuri iki gihugu cy'u Rwanda, kuri equipe nationale y'u Rwanda Amavubi. Ubwo rero reka dutegereze turebe, gusa umwanzuro nyawo ntago uratangazwa, ariko federation yo yamaze kuba ibyemera, bayisabye ubusabe yuko yakwemera yuko bakwa Egypt yabakiriye hano mu Rwanda, ariko federation yo yamaze kuba ibyemera. Ubwo CAF ni isigaje kubihereza umugisha. Ubwo rero mu yindi mikino yagiye iba, nari maze kubabwira yuko Musanze imaze kunganyiriza na Mukura Victory Sport hari mu karere ka Musanze ibitego kimwe kuri kimwe. Noneho ikipe ya Itsinze n'ikipe y'Amagaju birimo gukinira hariya i Rubavu. Murabizi neza yuko Itsinze birimo kuvuga yuko abakinyi baje kuba bivumbura batazaba bakina uyu mukino, ariko baje kuba bemera bagera hari mu kibuga bakina umukino. Ubwo rero byaje kuba biba ari ibitego bibiri kuri bibiri, byaje kuba ari ibitego 2 kuri 2, ariko nabo kuba amahirwe atabasakiye Itsinze uyu munsi. Ku munota wa nyuma ikipe ya Amagaju ije kuba ibarasamo igitego cya gatatu, Itsinze bose bararambarara hasi, amarira aratemba araseseka, ewana kababaro gataha muri Itsinze, ibyishimo bitaha mu Magaju. Ubwo rero bakosore no gukosora ubutaha nyine bakagerageza ubutaha nyuma y'iyi qualification y'igikombe cya Cyane gikiningwa iwabo imbere mu gihugu, mu bihugu nyine bigiye bitandukanye nyine n'u Rwanda rurimo nyine, ariyo mpamvu bagiye kujya muri qualification. Ubwo rero tuzagaruka muri shampiyona nyuma ya qualification y'iyi Cyane. Ubwo rero ndaje kugira ngo twibere mu mukino wabaye, ndaje kugira ngo twire mu mukino umaze kurangira ikipe ya Reyon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera Football Club. Ubwo rero nkuko nabibabwiye mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, Bugesera Football Club mwe muzi neza yuko igora ikipe ya Sport mu bindi bikombe, ariko mu bikombe bya shampiyona ntago
ijya ihigora muri shampiyona nyarwanda. Bugesera ntago mu mikino 13 twababwiye yuko ikipe ya Bugesera nta mukino n'umwe yigeze itsindamo ikipe ya Reyon Sport. Urumva ikintu Bugesera yaje kuba ikora gikomeye cyane ni ukunganya. Ubwo rero urumva yuko ikipe Reyon Sport ishobora ikipe ya Bugesera cyane, noneho bibaje no kwisura i Kigali Reyon Sport imbere y'umufana wayo. Ubwo rero urumva yuko ikipe ya Sport yari hejuru cyane, ikipe ya Bugesera ntago yari gukora. Ubwo rero match yaje kwitangira saa 9, ubwo ikipe ya Sport yaje kuba itana mu mitwe ni ikipe ya Bugesera Football Club. Ubwo rero ni ikipe ya Sport yakiye, mbibutse yuko ari ikipe ya Sport yakiye imbere y'abafana bayo nyine muzi umurindi wabo. Ubwo rero ikipe ya Sport yaje kuba itsinda igitego cya mbere ku pasi yari turutse kwa Muhire Keve. Ikipe ya Sport yaje kuba imenera mu ikipe ya Bugesera, iba yiteretsemo igitego cya mbere cyaje kuba gitsindwa n'umusore wo muri Senegal wo bita Yusuf Ndianye. Umusore passe yavuye kwa Muhire Keve, umusore atsinda igitego cyiza cyane. Abareba barahagurutse kubw'insinzi babonye ku gitego cya mbere babonye, ariko byakomeje gutyo ikipe ya Sport ikomeza kugaragaza yuko irimo gushaka ikindi gitego imbere y'izamu, irigora imbere y'izamu y'ikipe ya Bugesera Football Club. Rero ntago byatinze mu gice cya kabiri, ubwo ikipe ya Sport yakomeje kotsaho igitutu ikipe ya Bugesera Football Club. Yego nubwo ikipe ya Bugesera Football Club nayo yari kujya inyuzamo ikatakaho gake, ariko ntihagire icyo bitanga, dore yuko umusore wayo wananyuze muri ikipe ya Sport wo bita Yanike ifini nkoko Bizimana Yanike, aho bavuze yuko kandi byanagaragaye yuko yakaneye iyi match ashaka kwigaragaza cyane nka rutayizamu muri no misi, ushaka kuba ashaka kongera kwigaragaza nka rutayizamu, ushaka kugaragaza yuko ubu afite gahunda yagarutse muri forme, afite n'umurongo. Ubwo rero ntago byaje kuba bimuhira uyu munsi ku ikipe ya Sport, ubwo nuko uzagerageza mu yindi mikino. Ubwo rero ikipe ya Sport mu gice cya kabiri yaje kubikomeza, noneho birayihira, nubwo mu gice cya kabiri nyine ubwo ikipe ya Sport iza kuba yabona ikindi gitego cya kabiri, yaje kuba yibona ikindi gitego cya kabiri. Ubwo bibaye ibitego bibiri, bibaye ibitego 2-0. Ubwo rero ni igitego cya kabiri cya Reyon Sport cyatsinzwe n'umusore nawo w'umunyesenegal witwa Faringanye. Ubwo rero Faringanye nk'uko mubizi, umusore witwa Wasiri muri no minsi yarimo kumuvuga cyane, ati hari rutayizamu dufite abantu batabonye, batagize umwanya wo kumubona cyane, araje yerekane nk'uko uyu musore yamuvuze mu biganiro bye bigiye bitandukanye. Ubwo rero yaje kuba yigaragaza uyu munsi atsinda igitego, agitsinda ikipe ya Bugesera Football Club. Ubwo rero ndabashimiye mwese twabanye muri kiganiro, mbibutsa yuko mu kanya isaa moya tugiye kuba dukurikizaho undi mukino ugiye kuba ukomeye cyane, ugiye guhuza ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Ndabibutsa yuko updates zose ziraba zihari kuri uyu mukino, nta nduri buze kuzisanga keretse hano kuri Rwanda Media. Ubwo rero mwese twabanye muri kiganiro ndabashimiye cyane, kandi wowe turakora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Wowe twabanye muri kiganiro ndagushimiye cyane, komeza ugire bihe byiza.